Siyanibingelela bazalwane tonight in the name of Jesus, the Son of Justice. Bazalwane, do you know ukuthi lapha ezulwini uJesu uyenza meetings? I remember I told you last time ukuthi uJesu uyenza the meetings with 24 elders lapha ezulwini. Uyenza the meetings with 24 elders lapha ezulwini. Bakhulumisana ngathi ukuthi ufanele uJesu eze azolanda abantwana bakhe, azolanda ibandla. They are preparing a rapture for us. They are preparing a rapture for us. Abakhulumi ngedate kodwa uJesu uhlala phansi na 24 elders bakhuluma ngathi. And I am worried ukuthi abazalwane abaningi lapha emhlabeni they are not ready. Now ngiyandlula lapho ke. Bengifuna today bazalwane ngiphane ngobufakazi ngoba ukhona umzalwane uye wakhuluma nami last month November, and if it's not November it is October. I don't remember November or October. So umzalwane ngikhulume naye today. Today is 20 December 2023. 20 December 2023. So ngikhulume nomzalwane tonight this afternoon ngakhuluma naye ngefone ngoba unginikeza ubufakazi so besikhuluma ngale ndaba ukuthi sithathe ubufakazi bakhe sizonikeza abazalwane ukuthi abazalwane babone ukuthi the Lord Jesus is so faithful. If wena mzalwane you are also faithful, if uyathembakala ukuthi Jesu uthembe yena, then naye uzazibonakalisa ukuthi naye uthembekile, because faithful is his name. Abantu abayazi ukuthi uJesu unamagama amaningi, but igama lelo elikhothamelwa amagama wonke namadolo wonke is the name of Jesus. But beside the name uJesu unamagama amaningi, beside the name Jesus. Then ke umzalwane uye wangibuza last month November or October. Wathi kimi brother Enigma, mina ngiyaphuza amaphilisi ngihamba i-treatment ngiyagula. Sazwana ke bazalwane, wabuza wathi uyagula and akazizwi right. Uyagula and amaphilisi lawo amgulisa worse. So umzalwane uyangifakazela today ukuthi uphuze lamaphilisi lawo for several years now. More than 5 years, more than 6 years, more than 7 or 8 years. Aqalile ukuphuza lamaphilisi. Manje ukhathele. So uye wangibuza umzalwane athi ukhathele yena amaphilisi so ayenze kanjani. Ngamtshela ngathi abazalwane abaningi bathi bona basindisile kodwa abathembi igama likaJesu. Bathemba igama likaJesu 50% and then bathemba amaphilisi 50%, and amaphilisi adesignwe ama-fallen angels asebenza nge-medication. Ngoba ngithe ama-fallen angels lapha emkhathini, these principalities yibo aba-creator, yibo abayenzayo isifo, diseases and illness, then yibo abakhosa ukuthi kube nani abantu bagula. Mabaqeda bona again bayenza the cure. Bayenza amaphilisi, bayenza umuthi ukuzopholisa lento le eyenzwe yibo. Bayenza isifo then bayenza amaphilisi azopholisa lento le. Then ke bazalwane, umzalwane lo uye wangibuza athi ngiyenze njani brother Enigma? Ngathi kuye ukuthi uJesu azibonakalise, ukuthi uJesu ubone amandla wakhe, themba yena ngoba uJesu akafuni ukushare iglory yakhe nabanye abantu. Angeke uphuze amaphilisi ngapha uthandazela uyathandaza ukuthi uJesu akunikeze amandla, uJesu akupholise. uJesu akakhoni ukusebenza la asizwa khona. uJesu ufuna ukusebenza ayi-1 ngoba igama lakhe elinikezwe amandla. Every knee and every sickness bow to the name of Jesus. So uma umuntu abiza igama likaJesu but ekuseni uphuza amaphilisi, uphuza treatment for the whole year
and the second year and the third year until the 5 and the 6 and 7 year ulokhu uphuza amaphilisi, lawo maphilisi lawo ayagcwala emzimbeni wakho. So umzimba wakho ugcwala into le, umzimba wakho ugcwala amaphilisi lawa or this medication, umuthi lo owuphuzayo for treatment. So ngamtshela ngathi if ufuna ukuthi uJesu azibonakalise, ungathembi uJesu 50% noSathane 50%. Themba uJesu uye kuSathane, or whether thatha uSathane uye kuJesu. Phuza amaphilisi uyeke igazi, uyeke igama likaJesu, or thatha igama likaJesu uyeke amaphilisi, so that amaphilisi azokhona ukusebenza ngawe or igazi likaJesu lisebenza ngawe. So uyangitshela usister yesterday and today ukuthi brother Enigma, I took my decision ukuthi la maphilisi ngiwabeka aside. Usister uthi uye wafasta, wazitshela wathandaza ukuthi Lord Jesus, ngiyawayeka amaphilisi ngizothemba wena, whether I live or I die, okusalayo ngizothemba wena. So lo mzalwane ke nginitshele nabazalwane bantwana bakaNkulunkulu, ukhuluma nami today uthi brother ngiyayekile amaphilisi lawo and ngihambile ngaya ekliniki ngayotesta. Uthi bekayotesta izolo, and izolo was 19 December, was 19 December. Uthi makafika ekliniki abonesi bamcheka mabaqeda ukucheka igazi lakhe bathi hey, le nto le kade yokuphethe ayisekho emzimbeni wakho, kuze kanjani? Usister ke bazalwane uthi uphume lapho ajabule kakhulu babamtshela ukuthi le nto le kade imphethe ayisekho emzimbeni wakhe, iphumile egazini lakhe. Why? Because simkhuthazile ukuthi if ufuna ukuthi uJesu azibonakalise, nawe bonakalisa ifaith yakho kuJesu. Awuphuzi i-treatment ngapha usebenzisa igama likaJesu or igazi likaJesu, ayisebenzi kanjalo. So-ke umzalwane-ke wathi kusuka manje uzosebenzisa igama likaJesu, no more treatment. So makafika ekliniki uthi abonesi bamcheck igazi bathi ayisekho emzimbeni wakho le nto le kade yokuphethe for this 8 years. Sazwana ke bazalwane, why? Because she made a decision ukuthi angeke asaphuza amaphilisi ngoba simkhuzile. Sathi igama likaJesu alihlanganiswa namagama wamaphilisi. Even though bakutshela ukuthi iphilisi lena ibizwani, lena ibizwani, lena ibizwani, igama likaJesu alihlangani namagama wamaphilisi, and amandla wephilisi akalingani namandla wegazi likaJesu. So ke usister ke sivumelane mina naye, mina brother Enigma naye ke umzalwane lo, athi brother ungabatshela my testimony ukuthi yesterday ekliniki bathe no more disease. Le nto le kathi imhlupha idla umzimba wakhe for 8 years. Yesterday makafika kwathiwa isukile, ayisekho, upholile. So ke umzalwane ujabulile uthi ngiphane ngobufakazi bokuthi ngempela bazalwane, if nisebenzisa igama likaJesu because nisindisiwe, sebenzisani lona liyeke amaphilisi. Awufanelanga ukuthi umzalwane aphuze i-treatment. Uya ekliniki every month uyothatha treatment, ilanga nelanga uphuza amaphilisi, kodwa ngapha uthi usindisile. uJesu akahlali emzimbeni wabantu abaphuza amaphilisi every day, because la maphilisi lawa kunamaphilisi aphuma emkhathini. Once ingene emzimbeni wakho iphilisi le every day, idimoni manje selihlala kuwe, idimoni lale philisi nedimoni lale nto le ekuphethe. Kodwa igazi likaJesu licosha le nto le kade yokuphethe if wena uthembe uJesu straight and uyathembakala 100%. Then ke bengithi nginikeze ubufakazi balo mzalwane ngoba sikhulumisane mina naye savumelana ukuthi nginikeze ubufakazi bakhe ukuthi she made a decision ukuthi akasaphuza i-treatment, uyiyekile. Yesterday makayotesta wathola ukuthi upholile, ayisekho.